Ngiyabonga abantwana basephakameni ungiphelezela ngembona ngiyayithanda kakhulu ngiyakholwa ngisolelo nizwi kodwa ingoma engithandayo ngoba ixoxa indaba ende ixoxa indaba enkulu ixoxa indaba yethu. Ngiyabonga abantu basephakameni esihlalweni sasezulwini ukungithuma ukuba ngime lapha ngixoxe indaba yethu indaba yasezulwini ngixoxe indaba kaShembe ngixoxe indaba kaNkulunkulu. Ngiyabonga abantu basephakameni isihloko sanamhlanje sithi uJehova usikhethile. uJehova usikhethile. Abantu basephakameni akusikho ukuthi isihloko nje kodwa isenzo. Uthe abantu basephakameni singabantukazana kodwa kwenzeka umhlola abantwana bokholwa nathi malehla izulu lehlele emhlabeni saze siyamenywa abantwana basephakameni izinkalo ngeinkalo imizi ngemizi sibizwa uNkulunkulu ukuthi sizoba insali endlini yakhe engcwele. Siyabonga kakhulu lokho abantwana basephakameni. Siswele yona imlomo, siswele bona ubuqhawe, siswele bona ubugagu abantwana basephakameni. Bokuyibabaza lento uNkulunkulu asenzele yona yokuthi sekumnyama emhlabeni, sekumnyama wonke umuntu esehambe kumnyameni abantwana bakholwa. Ebese kuthinyelwa isigijimi sasezulwini ukuthi sizoba donsa labo abanhliziyo ivumayo. Abantu basephakameni nathi singabantu nje yathi mayiphosa inethi yasezulwini abantwana basephakameni nathi sayithuka sesiphakathi. Siyabonga lokho. So phamisa lolu dumo abantu basephakameni imhla yethu yonke yokuphila sikukhohlwa lokho ukuthi mhla uNkulunkulu sekumnyama ezweni. Mhla abantu sebehamba ngecabango, mhla abantu sebehamba ngokwazi, sebehamba nangokwemfundo yasemhlabeni. Kodwa thina sahlengwa kuleyo nkemba abantwana basephakameni. Sahlengwa ngodumo lwasezulwini, sahlenga ngabasezulwini uqobo lwabo. Abantu basephakameni baphosa inethi basivikela kuzo zonke amawongongo omhlaba ayesefundiswa ngalezi insuku. Abantu basephakameni ngeke ngayikhohlwa leyo ndaba. Ngoba ziningani igatshana sizama ukuhamba endabeni kaNkulunkulu. Kodwa uthi uyahamba uyithusa uhambe kumnyameni. Baningi abantu basephakameni abasuka emakhaya beyindlini zokukholwa, beyimisele ngokukholwa ngenhliziyo yabo yonke. Bemfuna ngempela uNkulunkulu. Kodwa endlini lezi ezezakhiwe ngabantu basemhlabeni kuthiwa ngamasonto okukhonza uNkulunkulu. Baye bemfica uSathane ebuthise ngaphakathi endlini zamasonto. Bafike bese bethatha konke lokho okufundiswa lapha endlini zamasonto. Bengaboni ukuthi uSathane uswangena endlini zamasonto wabuthisa ngaphakathi endlini. Base befundiswa khona endlini zamasonto ukuthi bangamhlubuka kanjani uNkulunkulu. Bese befundiswa ukuthi bangamedelela kanjani uNkulunkulu. Bese befundiswa ukuthi weyisiwa kanjani uNkulunkulu. Kodwa endlini zabo bephumile begeza begqoka bethi ngiyafuna uNkulunkulu lapha ngakhona kodwa bahlangane noSathane abantwana bakholwa. Singabantu abanjalo ke nathi ngobuningi bethu zalelwe emabandleni kaNkulunkulu. Sagijima kwamnandi abantwana bakholwa. Uthe sekumnandi sithi kumnandi kanti uSathane uyawadunga amanzi abantwana basephakameni. Kanti uyawuthela upoison singanakile. Sazingena siphuze siphume sijabule. Kodwa ngelinye ilanga saphuza. Sathi masiphuza saphuma nokugula.
ukugula ke ithi ingoma kaShembe ukugula kwenhliziyo kubuhlungu kangaka sagula ke ngokwenhliziyo sagula ngokomphefumulo sagcina sigula ngokwengqondo ngoba zonke lezi inhlupho ziyayithundubeza indlela yokucabanga abantwana basekuphakameni ziyakulimaza mawuzoyithola endaweni esikhungweni ukuthi uzofunda kusona ufundele ukukholwa ufundele ukuyezulwini abantwana basekuphakameni wasidonsa kanjalo uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba ngeke ngikhumbule ukuthi kusukela ekuqaleni ngifunda incwadi singakakhulumi kabanzi ngifunda incwadi uJohn 15 verse 16 to 17 incwadi kaJohn 15 kusuka evesi lika 16 kuya kwelika 17 Aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethe nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakuyicela kuBaba egameni lami aninike khona nginiyala ngalezi zinto ukuze nithandane amen amen Bantu basephakameni ngiyalithanda leli lizwi elithi aningikhethanga nina kodwa nginikhethile mina sihlangana naleso simo ke bantwana basekuphakameni sithe siphakathi kwezinto zonke siphakathi kokudideka siphakathi kumnyama abantwana basekuphakameni ezweni singasazi ukuthi sithathe iphi indlela siphume ngayiphi kodwa wayesehlisa inethi uNkulunkulu wasekuphakameni wayesesikhosela abantwana basekuphakameni esifaka endlini yakhe singabantu abantu basekuphakameni esasicabanga ukuthi sihlangana nje nebandla ngoba amabandla amaningi kanti sihlangana noNkulunkulu abantwana basekuphakameni ngithena ke sake sahamba noNkulunkulu abantwana basekuphakameni isikhashana esincane sivula amehlo ekukholweni sambona uNkulunkulu saziza izigika kaNkulunkulu kodwa sathi siphakathi kwendlela abantwana bokukholwa wasijikela ukwenza sithe abantu basekuphakameni sithi siyambiza loNkulunkulu esake sambiza ngelinye ilanga sabona sikhiphe emlilweni zishi izindlu zaphuma siphila sathi siyamemeza hayi sesikude naye sathi siyamemeza loNkulunkulu wasekuphakameni esathi sibafishane sambona singena phakathi kwamaZulu eshaya izindlu ezihlakaza siphuma siphila siwu9 endlini ingane nabantu abadala kungafuna umunye sesibiza igama lika Shembe sathi siyamemeza semuka nomfula sadideka abantwana basekuphakameni ngoba sehlelwa isimo esehlela uSamson wavuka mayethi udilala nanga amaFilisti wathi nginoNkulunkulu wami mina onqoba izizwe nginoNkulunkulu wami mina ongehlulwa lutho wavuka wayinikina wathi bangaphi kanti akazi ukuthi uNkulunkulu usemukile kuye nathi abantu basemini sahlangana nokuhlupheka sagijima sahlehla saya lapha esasifundiswe khona ukuthi anothi masenihluphekile ningene laphana nibize uNkulunkulu kanjena samemeza abantu basekuphakameni seza ukuthi akusekho sabelayo lithi izwi esilifundile aningikhethanga nina kepha mina nginikhethile abantu basekuphakameni sikhethwe kanjalo nje abantu basekuphakameni sake sambona uNkulunkulu abantu basekuphakameni ngizoyixoxa kancane le ndaba ngoba ngeke ngiyixoxe ngizodlula kuyona ngehubo abantu basekuphakameni sibancanyana singabafana asebancane nje ekhaya singabantwana kwake kwavuka izitha sasingabantu ke sasikhuliswa kakhulu ngomthandazo kwakuthandazwa lapha ekhaya sasikezivuke ngishona ngo4 siyothandaza enhloko esibaya uvula inkonzo emakhazeni nje kube inganekwane singabantu abanjalo nje abantu basekuphakameni mawufika nje ubika usizi kwangena endlini yangenhla kuthandazwa sasikhuliswa kanjalo abantu basekuphakameni kodwa ngelinye ilanga wafika indoda embi yafika abantu basekuphakameni sebusa sihamba noNkulunkulu sihlakaniphe ngisho ezikoleni ngayikho ingane engamaphambi kwethu ngokuhlakanipha kungekho abantu basekuphakameni simbukiso ngisho ezweni lakithi bethi uNtulu wenza ngani ezakhe izingane ayintshontshe ayibhemi ayiphuzi ziyasina nje kuphela wenza ngani lo muntu
Sazondwa izwe lonke abantu basePhakameni sizondela ukuthi sihamba nendaba kaNkuluNkulu and siyayizwa ukuthi ikhona eduze kwethu. Abantu basePhakameni wakubuka omubi konke lokho wakuhawukela. Ngelinye ilanga sezenzekile zonke izinto abantu basePhakameni ngihlale ngixoxa. Kodwa singakafiki ekwenzekeni kwezinto kwathi ngelinye ilanga izitha zase ziyaxoxana izitha abantu basePhakameni zaxoxana izitha kwathi silele endlini ngenhla sizingane zonke zasekhaya nomama sezwa abantu sebegijima egcekeni sebethuka inhlamba bememeza bekhahlela ivalo ngavuka umama engiphosela uMnazarethe ngadideka ukuthi ngoba besithandazile siphindelani manje manje sekuyathandazwa futhi sasikhola lokho kungani sasibathi singithandaze kangaka sasizakhosela ngaphansi kwabazali namhlanje inkembe ibhekene nathi ukuthi siyincengele uNkulunkulu siyikhonzele sikhalele thina ngokwethu ngaso sikhathi ke savuka umama esiphosela uMnazarethe ngibona abafowethu bayakhala ngibuza bakhalelani angabheki phezulu ngathi mangibheka phezulu hawu indli yasha saqala manje na yakhuphuka izinga lokuhlabelela sathi inkosi yethu simakade simphambi kwakho siyacela Nkosi ukuthi ube khona phakathi wena kanye nathi sithi ehla moya engcwele usebenze kokufuna uwe sayiphinda le ngoma zishi inhlambe eminyango zikhahlebe icapha phandle bethuka abantu bememeza sala ukuthi Nkosi yethu simakade simphambi kwakho ikwakhanya kwase bamnyama kanti asePhakameni sahlabelela sakhahlela icapha kwenzeka konke sahlabelela abantu basePhakameni yashindlu sabona manje sabona inkanyezi hawu uyathandaza umama uthi Nkosi yasePhakameni angikwazi ukufela nezingane zami kulendlu wathatha amanzi abusiwe wayichela ngethibhathi esasiwabeke mangaba sasingabantu ababuye ebusuku some wayichela lendlu aphela amanzi sasala noNkosi yethu simakade kuphela sahlala phansi abantu basePhakameni sahlabelela sekuyakhala lapha endlini abantu basePhakameni sake sambona uNkulunkulu wasephuca umubi izigaba zibhlungu ngoba zigaba ezindlini ezimbi abantu basePhakameni batapa ke endlini sezwa bayathatha isimangaliso abantu basePhakameni senzeka sathi indlisha abantu bayazi abantu basemakhaya ukuthi inkuna angeke uyicishe ngithibhathe elilodwa sekuvela izinkanyezi kodwa sasimaswathela lamanzi wathela umama lamanzi efaka uMnazaretha wathela ethandaza sihlabele sihleli phansi thina silothe Nkosi yethu simakade sezwa lingasekho ilangabi selokuqhuma lapha phakathi kwenkuna kwakuyindlu yotshani abantu basePhakameni sahlala phansi sathi Nkosi yethu simakade yathula indlu manje ayabusaqhubeka nokusha kodwa sesiyabona khona ngaphandle ngoba sinkulu imbobo esishile zathula izitha manje eminyango kade bekhahlela icapha begqekeza sibezwa bengayifihlile bexoxa ngoba bayazi ukuthi lo nkosikazi lona unezingane zakhe lapha umuntu osazi ukuthi balala lapha bonke zonke izindlu zinempahla sizoyithathela kanti abazi ukuthi sisahamba noNkulunkulu ngaso sikhathi sathi Nkosi yethu simakade kwaze wathula umlilo wathi du walihlonipha leli igama likaShembe esilibizayo zathula izitha zathi du eminyango wathi umama wami bantu abami ngibambeni ngobuncane benu sabambana abantwana ukukholwa wathi makwenzeka ukubona nikuzwayo nibaleke saphuma abantu basePhakameni siyaphuma manje siphuma kule ndlu ngesheshisa le ndaba siphuma endlini eshayo isithule siyabuka izindlu iningi ekhaya zivulekile izindlu genge lezi zonke impahla zigcwele eminyango kuyathuthwa sashona phansi sawelela emzini wakithi omunye sihamba silindile ukuthi inhlamvu ngadutshula noma yinini ukuthi ngenzeka noma yini ethe umama ngibambeni bantu bami ngizophuma phambili mina makukhona okwenzeka kimi nibaleke wawuhamba ngathi igazi alikho emzimbeni wakho ulinda ukuthi ngizodutshula noma yinini wasihlenga abantu basePhakameni wasePhakameni sashona phansi esigodini sakhuphukela ngaphesheya emzini wakithi omunye kwahlathi umkhosi kwathiwa nanku umhlola umuzi usushile bayashiswa lapha kwaNtuli kwakuwela abadala beyakhona kuhlonywa umndeni wonke uyiwa khona abantwana basePhakameni bathi mabefika khona abantwana bokholwa bayifica indoda ende ilele embedeni izumekile izunya ukuthoma
bathi mabefika khona bayibopha le ndoda iphethe umeso omude onamadlebe lapha ilele nawo izumekile bayibopha izandla bayinkinashela base beyinyakazisa yavuka yababuza ukuthi ngikuphi la kodwa umthwalo sobhokweni iqoqile impahla ezinye semnyango ezinye ngaphandle ezinye bahambe nazo ngoba babi baningi kodwa wathi uNkulunkulu ngizobamba ubhongoza waso lo iphethe bamshaya ngokuthongo ngenxa kaNkosi yethu uSimakade simphambi kwakho siyacela kube khona wena kanye nathi bambamba abantu basePhakameni base bethi umndeni niyawazi-ke ongakholwayo wathi akabulawe aphosoweni wathi umama angeke kwenzeke ngoba ubanjwe uNkulunkulu akasuke emaphoyiseni wathatha abantu basePhakameni wasuka emaphoyiseni wafika lapha emaphoyiseni wakhona walandela icala ngoba sasathi uNkulunkulu singabantu bakaNkulunkulu thina uNkulunkulu useyibhalile incwadi ezweni lakithi abathintwa laba bantu useyibhalile incwadi abantu basePhakameni awuzange abazali balandela icala kwaba into ephela kanjalo yahamba yaphuma lensizwa lapha ekuboshweni kodwa ngelinye ilanga maselusile iza ngakuthina laphana yayithi mayisibona selusi inkomo sidlala lapha emgwaqweni ibaleke ingene ehlathini igwegwe sihambe emahlathini iphume phambi kwethu yayisaba ngokusibheka ngoba yayisaba labantu abakwaNtuli eyayicabanga ukuthi bona banomuthi kanti banoshembe isigebengu lesi sesabaqeda abantu sibabulala kodwa kwaNtuli safike sazunywa ubuthongo salala zwi sasesaba abantu basePhakameni sasesaba ngaze ngabona umuzi wakhona usuthutha endaweni yakithi ngabe ngisawubona base bathutha sebebona manje bahlangana nathi njalo nje basesaba ukuthi kwenzeka kanjani ngilale kanti nasiyazi ukuthi hamba noNkulunkulu kuyinto zonke abantwana basePhakameni amen ngake ngasibona ke lapha ebuhleni sengihlangana nazo sengimdala nje sesifaka uNazaretha ngadabuka ukuthi hayi uyazama manje ukuthi lo mtha wabantu la kazama ukudla naye kanti lo muntu uyasetshenzelwa lo muntu okholo kuyathandazwa kuyagijinywa kuyanikelwa kuyalalelwa awuzuthatha nje kube mhlophe buzuthi uthatha umuntu waKwaNtuli nawe uzokuphilisa kuyasetshenzwa kodwa sePhakameni njengoba ngisazivuka ebusuku nje siyothandaza enhloko esibaya sasimemeza lo uNkulunkulu ukuthi mhla sifica ukuhlupheka singaqalani labo sibe sesazana amen yaphendla le ndlela abantu basePhakameni ngikhuluma leyo ndaba ke kancane ngisabona uNkulunkulu kodwa abantu basePhakameni sekwenzekile konke lokho ngithe kwahamba kwamnyama kwaba mnyama abantu basePhakameni kwafika isikhathi lapha esathi masigijima khona sithi siyathandaza kwenzeke kakhulu kwenzeka kwafika isikhathi sathi siyathinta akwaze kwathinteka ngiyakhumbula ngelinye ilanga ukuqala kokungena kobubi kwafika inkosikazi ende emnyama lapha ekhaya ifika nobaba kuthiwa iNazaretha kuthiwa iNazaretha leli lizobethela ngamakhandlela libethela ngeSinazaretha hawu kwambiwe kwagudluzwa amathi omthandazo kwafaka ikhandlela kwagudluzwa umthandazo kwafaka ikhandlela hayi hawu ungena qhamuka idimeleni manje leli ivangeli sekuthiwa awukwazi ukuthi ube nomusa ngobetheli nje ngalutho ngeSinazaretha kusukela ngaleso sikhathi abantwana basePhakameni zachitheka izinto bezivika izulu unyaka nonyaka into esasingayazi sisindisa imphefumulo kodwa lishaya izindlu lezihlakazi sekubetheliwa ngithi sexoshiwe ubegadile sesisele namakhandlela kwenzeka okuningi abantu basePhakameni kwaba kuningi kodwa zikhona indawana ezingithinte uma ngabe ngidlula kuzo sesihamba ke abantwana basePhakameni sesilandela amakhandlela ke sathiwa sibethela ngeSinazaretha samxosha uNkulunkulu wasePhakameni kwakubethelwa ngokuthandaza nokuhlabelela samkhipha ngaphandle samxosha uNkulunkulu sasara namakhandlela abantu basePhakameni aphupha amatshe amhlophe kwayinganekwane kwagulwa kwangena ukuhlupheka esasingakaze sihlangane nakho kodwa lokho kuhlupheka konke azange saphuma saye enkalweni kwathi abazali bethu obaba behamba ngeitimela bahlangana nabantu becabanga amaNazaretha kanti asehlubukile aqala manje na abafundisa izinto manje esasingazazi sazokuthandaza kwathiwa nje ububona nje umuzi wakini uyakha nganhlanye ungangcabanga nganhlanye ingoba khona ubaba wakho
ufuna shade ufuna umshadise kwangena ukuhlupha abantu basePhakameni kwangena indwendwe zabantu abafila abangasekho kwakhishwa amalobolo kwalotshola abantu abangasekho abantu basePhakameni sekungena ukuhlupheka kwase ngena ukuhlupheka ke lapho sehla senyuka ke kwaqala kwathiwa abekho bangaphandle sabangenisa baphumile sebenzisa umsindo sebephumile sabalanda sabangenisa sadlala lo mdlalo ke abantu basePhakameni saze sathutha saya emazweni akude safika nakhona baqhubeka usathana lapha agcine khona ezweni elisha ngikhumbula indaba bengixoxa nomfowethu ngoba usekhona ngapha usekhethile inkosi yasePhakameni amen omdala osemdala swahamba ngikhumbula indaba ukuthi sathe sifikile ezweni lakamthetho base besiyalela abantu bathi hayi lento enhlupha into encane kabi lena kukhona iNazaretha lapha hawu lo baba lona hawu akalibheki indaba yokulungisa umsamo nizolungela izinto ngiyakhumbula umama wami wazi wathi ngalethwa uNkulunkulu lezwe lakamthetho ukuthi nje ngithola abantu abazongisiza kanti usathana usaqhubeka usathana wasezweni lakithi eShowe sesinayo kwesakamthetho sahamba abantu basePhakameni ngangekho ngantula imali yokuthi ngibe ingxenye lo mkhosi ngahamba kwahanjwa ke kwathiwa kufuneka imbuzi ngazi ngithi zazi u6 imbuzi yalendoda ngifuna ngiqashe nemoto nihambe nemanxeweni ngifuna ukubalanda okhokho benu lapha enabashiya khona ngizobalanda ngeSinazaretha mina yahamba le ndoda lena zathenga lezi imbuzi ezisithupha ngithe sekwangena ukuhlupheka imisebenzi ayisekho sekuyapataniswa kodwa le ndoda ithi nje kuze ngibalande kahle ngempumelelo abantu bakini mina kuphele lokho kuhlupheka ngifuna imbuzi ezu6 ngifuna ngiqashe imoto enisusa kulelizwe nina kulelizwe sibalande sibuye nabo bada sePhakameni ngangekho kodwa kube ngixoxela umfowethu ukuthi sahamba ke bafo singene lapha nembuzi ezisithupha emotweni simpintshene safika emanxeweni uthi bakwenza yayisibanika umthetho lendoda kamthetho yathi manisuka lapha ke anisabheke emuva noze nofika empangeni usuke eShowe emakhaya uyofika empangeni ungazange ubheke emuva Sike sahluleka mfowethu ungabheka emuva sagcina sihambe siqalaza Bado sePhakameni sesihlanganene sekumnyama ezweni kwase kumnyama ezweni ngaso sikhathi sesibamba siyeka nami ngapha eThekwini ngiyazakalaza ngiyaphusha ngigijima zonke izinkalo lezi zalapha eThekwini ngihlala ngixoxa indaba zakhona ngeke ngisayikhuluma zonke lapha ngibhala khona ibongo zoshaka bayakwazi abangcwele konke lokho bayakwazi abangcwele lapha ngihamba khona ngiyokhishwa amatshe lapha eziphongweni nasemadolweni nezimpande bayakwazi konke lokho sekumnyama ezweni Bado sePhakameni sesimxoshile siqale samkhipha ngamakhandlela sathi thina asafuna ukugada ushembe okade sivikela sesifuna ukugada amakhandlela afika nenkosikazi ebusuku yafika gqumeka Bado sePhakameni ngiyakhumbula ngenxa ukuthi ngangithanda ukuba kulomcimbi wokungenisa abadala wokubalanda ezweni lakithi eShowe ngathi noma ngihluleka ukufika kodwa ngafika ezinsukwini sekudlulile mhlambe ezintathu noma embili ngafika nami ngafika ekhaya kunokuyinsiphi igceke lonke ucaca impela ukuthi kade ifikile le ndoda izoba ngenisa ngeSinazaretha kodwa igceke kunokuyinsipho lonke kade ngibabaza ubala ngathi mangivula endlini komnye round esihlala kuyona mangithi lungu ngibona insipho ichithwe phansi namathambo okuhlafahlapha ngithi nayo yini manje nidle ngaqoqi hawu bathi hayi kuthela asiye kanjena izinsuku ezithile singabaphazamisi basakhathele mangithi hoba nabakhathele ngibona amahlamvu omphafa nawe nomganu ambeswe agqokisiwe into ezimhloshana ambese indanga ezimhloshana songiwa kuyinqwaba lapha ngithi uNkulunkulu wasePhakameni sekukhona ukulunga kwezinto lokho ngihlale nami ekhaya phela ngifika umcimbi usudlulile instruction ayinikwa mina yonke inikwe laba abangilawulekayo nami ukuthi ngizokuthinta basalele lapho baphumule kodwa ngixawa ukuthi kungcolile phansi amathambo kuthiwa ngasuswa nezinsipho ichithwe phansi ngithi ayi ngiyaqala lento ngithi ngisho ukuthi ziyalunga ke lezi zinto mase kunje ngihlale kodwa sePhakameni
noma laphela isonto wayisho isikhathi eside lo muntu uthi ngingathinto ngahamba ngelanga ngavuka ekseni ngelilanga ngavuka ekseni ngoba lezi insipho ezigcitshwe lapha namathambo sekuyanuka nasegcekeni modlula ngakulendlu ngavuka ngawuvula ngelinye ilanga ngiyafika amahlamvu bese ingutshana ezimhloshana indwangu asalele lapha alele khona impethu seyizacicika zigijima indlonke kugijima impethu indlonke abantu basekuphamene ngahambisa kohlanya iqonde endlini ngenhla ngafike ngathatha umshanelo angizange ngisabuza kumuntu ukuthi ngabe ayikho impumelelo nje noma ilo ngazalwa ngaze ngiyibona impumelelo kodwa ayikho njena angenise kohlanya ngavula icapha ngathatha lezi indwangu namahlamvu bese kumhloshana ngabuyisela nganxanye ngashanela ngakhipha eminyama ngashanela ngakhipha eminyama bantwana basekuphakameni ngithi ke kwase kumnyama ngaso sikhathi kwase kumnyama wawungacabanga indaba engiqale ngayo yokuthi sasibiza uNkulunkulu acisha imlilo siphume siphila sasibiza uNkulunkulu abambe igebengu zokuqala zokugcina ezayidumile ezweni lakithi ayibambe ngobuthongo ayilalise phansi ungacabanga ukuthi yithi laba esasesembesa amahlamvu inguthu ezimhloshana indwangana sithi baphumule bakhathele ungayicabanga leyo ukuthi yithi lapho ngeke uyicabanga kodwa umubi bantwana basekuphakameni umubi bantwana basekuphakameni ngayikhipha yonke lento ngashanela endlini wonke umuntu bese fisa ukuthi endlinwe lesimpethu bese sesaba sonke akusangeneke endlini kodwa bayisaba ngoba phela bona bathola umyalelo mina ngutholanga mina ngibona into engekho nje cha ayikho impumelelo enganje noma kuthiwa impumelelo angaze ngiyibone lo ngazalwa kodwa ayikho impumelelo engafika nempethu eyingaka endlini homa kushanela ngakhipha lapha ngathatha amahlamvu bahambisa lapho bathi abahambise khona kwasaqhubeka bona sekuphameni kwasho ukuthi kodwa azabonakala impawu zokuthi kuyaqina ke impela manje zabonakala impawu kuyaqina ke impela manje awungeke ngubale bonke abantu asekuphakameni ngibala lokho ngoba ingxenyana encane ngoba ngijahela lapha ya sengihlangane noNkulunkulu ngoba nansi into ebalulekile lokhu ngixoxela ukuthi wazi ukuthi azange sahlangana azange kwaphosinate nje kubantu iphosinate sekumnyama abantwana asekuphakameni iphosinate sixungaze kumnyameni ikhona ivesi elithi kuyoba khona isikhathi sendlala lapho insizwa nentombi ezinhle ziyozulazula zilifuna izwi likaJehova kodwa zilithola Amos 8 uma singasayifundanga sasizulazula wona sekuphameni kumnyama uthi ngapha ube mnyama uthi uyayithinta lezi zinto ube mnyama uthi uthinta ngapha ube mnyama ubuke uhlale phansi bethi kodwa uyahlala yini bethi uyahlala yini bethi akulona isonto leli inkantolo le kuzothetha amacala uphinde uqale phansi futhi ugijime uyishayise emabondeni uyishayise ngapha uthi uhlala phansi liqhuma ivangeli la khona bethi akulona isonto leli wena nithi nizosonta la inkantolo kuthetha amacala uphinde uqale phansi futhi ungene embuzini uphinde uqale phansi ungene embuzini bantu basephakameni Jehova usikhethile ngaba sesifaka iorder lokuhlupheka impela abantu basephakameni mhla sesenze leyo nto kuningi kwenye sakwenza kodwa angikhulume ngakho ngikhuluma abantwana bokholwa ngokuhlangana nebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngikhuluma ngokuhlangana noNkulunkulu abantu basephakameni ngelinye ilanga ngangilalela abantu basephakameni ezweni lomzansi ngilalele abaholi beyichaza indaba kaNkulunkulu ngashaya uvalo ngathi hawu nanti lelizwi engangade ngilifunda abantwana bakholwa ngezwa abantu sephameni ingena lento ngisemsakazweni ingena ngeziqhu zoboya kimi ngigijima ngiyakhumbula ngoba ngangifika ngigijime eli ngiyohlala phezulu ethempelini ngifaka ama earphone bese ngilalela mina ngingadonsi lapha engikhona ebuhleni ngidonse ePine Town la babe ezweni lomzansi ngilalela inkonzo ekwenye indawo ngikwenye indawo kwase kumnyama ngangihamba eli inetwork yayihlupha lapha kwafuna ngohlala ethempelini phezulu egqumeni lapha phezulu bese sikhona ngilalela inkonzo yasezweni lomzansi ngilalele kodwa manje nginesiqhoqho sabantu nabaja ukuzongishumayeza kodwa basashumayeli sebethi akulona isonto leli thina sasithi sesontweni kodwa sathi masihamba ngosatshela ukuthi akulona isonto leli saqala manje salifuna isonto salithola ezweni lomzansi ukuthi awunantiki isonto
nanti isonto selithola lendaba yenkantolo le intsha azange sakhuliswa ngokuthi inkantolo le isifice nje endleleni yasihijacka ngoba kuningi abantu asekufana uzofica endleleni basihlwitha sagijima nakho okunye sihambe sahu kuseyikho hayi kuthiwa yikho uthi uyabuza kuthiwa hey lala isihlalo bana sephalameni ngithi ke kwathi abantu basephalameni sekumnyama ngase ngiyalizwa izwi abantu basephalameni limemeza ezintabeni zalapha ePine Town lingibiza abantwana basephalameni ngathi bangilizwa lelizwi zakhuluma iziqu zoboya ukuthi namhlanje ngihlangene noNkulunkulu namhlanje ngihlangene noJehova Ankosi agosiko usiko kwame Angidonsa wena baba ngesibopozo angoke wangidonsa wena baba ngesibopozo Lona namuhla makubenja akusikho kwami ukulandela wangidonsa wena Nkosi ngezibopho zothando namhla kube njalo Nkosi ungithande wena isho njalo abantwana basekuphakameni ngoba mhla ngilizwa lelizwi abantwana basekuphakameni ngeze ukuthi ngihlangane noNkulunkulu abantwana bakholwa indaba yami inde ukuhlangana nalelizwi kodwa kakhulu uthando likaNkulunkulu lwangena abantwana bakholwa ngagijima ngaze ngafika lapha abantwana basekuphakameni ngangena lapha bangemukela abantwana basekuphakameni ngezandla ezinhle abantwana bakholwa bangemukela ngothando kwathi noma ngafika lapha ngiyintandanyana ngifika ngedwa ngiphume esixukweni esikhulu sabantu kodwa ngathi mase ngilapha abantu basekuphakameni ngazizwa ngisekhaya ngoba izandla ngaso sikhathi mhlambe namhlanje babe nazo abantu zokwemukela abantu abafikayo ngemukela abantu basekuphakameni bangigona sangabafowethu sahodade wethu sagijima nalento saba negugu abantu basekuphakameni elisimangaliso saba nothando lesimangaliso lokuthandana sisodwa saba nothando lwento esihlangane ngayo ngafika lapha ngingenawo nemvunulo kodwa ngathi ngiyibona ngase ngivunula hayibona sengisina abantu basekuphakameni ngingenalo ngishihawo ngoba ngase ngakhohlwa ngoba phela kwase kuthiwa kusasontwa soba inkantolo sasingasena mahawu enqwabeni yamahawu ayigcwele ekhaya aphela izimbomo ezayigcwele ekhaya zaphela ngoba kwaphela ukusonta kwasala inkantolo kwasala imbuzi kwasala ukugijima kwasala abathandazi kwasala amakhandlela okubethela abantu basekuphakameni kodwa ngiyendabeni izwi ngoba ngilizwile likhuluma ngalendaba angikwazi ungakhuluma ngayo ngoba ngufakazi abantu basekuphakameni yokuthi ngase ngifike lapha ukuthi bayazazi iprofeti engase ngayithola
ngenhlanhla umfowethu engangihamba naye siyohlola lapho ngeminyaka ukhona phakathi kwethu lapho esafike satshelwa khona ukuthi nina nesichitho enizafumana sokuma wenu angiboni nisebenza ngibona nisebenza kubantu anginiboni niganwa wayekhona umfowethu lapha emva kwami ukhona namhlanje na owayekhona ngangihamba naye safike satshela kanjalo saphuma sidumele saphuma lapho sashona ngapha sangani noma siye endlini ngathi nabafa sikwazi ukuya endlini nezwe libi kangaka ake siyoliqinisekisa kwenye indawo saphuma lapho sashona phezulu safike sathola umunye futhi wathi yena hayi wahlala kimi ke namaqhoso hawu wathi wena unekhanda likushaya kabi lapha enhlafunweni likushaya ngathi lutho anginali ikhanda likushaya wathi liyeza ngathi alizi hawu kade ngale ngitshela ukuthi nginesichitho ngoze ngisebenze kubantu ngoze ngife ngihlupheka ngeke ngiganwe ngapha ngizothi nginekhanda ngathi lutho alikho ngifika nolaka vele uthi le ndoda hayi mawuhamba khona into engathi ungabheka emuva ngathi uyaqalaza ngathi akulandela ngathi lutho sikubona uNkulunkulu ayikho into engilandelayo athi yazi angiqalisa ngathi uzofa uhlupheka ngathi kulungile sase sibanga ukuthi ke isiyangena lapha emgonqweni ngonqela amagobongo emjondolo wayo ngithi amagobongo awenza 1987 angikwazi ukwaphinda ithe hayi alunganga ngithi ngeke alunga ngidlule lapha manje wayekhona umfowethu wangibuke emehlweni uthi hawu ngizobhula wasulwana abantu kanti seliyangibisa izwi likaNkulunkulu wasephakameni senginento ukuthelo njalo izinto seqala wena zingane wane kahle lezi kodwa ngoba alikaqhamuki izwi lasezulele ememezayo angazi ngizoshonaphi alikho izwi ememezela into ephilayo kodwa umoya wami nenhliziyo yami yasho ukuthi akuseyona ke lento manje sengiyenze kakhulu lento ayingilungeli kukhulunywa ingane kwane ngoba ngase ngikuzwile lokhu ukuthi khona into ongilandelayo ngase ngeke ngezwe kuthiwa khona ingane okufuna ngiyenzele ekuthiwa yaphuphuma ngasho nakho-ke sengiyazi ukuthi umgodi lo bantu basekuphakameni ngixoxa indaba yale yokufika-ke lapha bantu basekuphakameni izulu lakhipha imbenge ngelinye ilanga ngomunye unyaka kwathiwa nansi imbenge abantu basekuphakameni abantu abafake laphana abanetifiketi abangabizwa ndawo esebezame ngapha nangapha abantu basekuphakameni laba lide kakhulu isonto ngijaha ukufaka lezi tifiketi zami laphana embengeni okuthiwa izobe ikhona laba lide isonto basekuphakameni ngidlila ngalento sengiqoqile ngafotocopy ngafaka lapha zonke izitifiketi enginakho ngahlanganisa ngithi namhlanje ngizoke ngiboneke kulezi tifiketi zami zokwenziwa njani ngagijima basekuphakameni hayi kumfundisikazi bayilapha imbenge ngafike ngafaka ngase ngiyohlala phansi kwabantu ngimbuka ukuthi wenzani uyayithandazela uyayithinta hayi sahlala abantu basekuphakameni usefikile uNkulunkulu sahlala izitifikethi zami kwenziwa konke okwenziwayo kwanikelwa kwaqhutshekwa kuyahlatshelelwa la kwathi egcineni lathi izwi abaletha izitifikethi abayilande ngagijima zazi nge-envelope ebrown angikakhohlwa namhlanje ngayithatha ngahlala phansi likhona ithemba losekuphakameni ukuthi mhlambe namhlanje nake lo uNkulunkulu ofundiswa lapha ngoba basebengisabisile abakwethu bethi hey lo muntu uhlakaniphile uzonijikela ngelinye ilanga ngathi mina mangabe noma ngangijikela kodwa leli izwi alifundisayo lizongifaka ezulwini amen ngoba ngase ngizwile kuloko kushumayela akusikho ukushumayela selongazalwa ngiyashunyayezwa kodwa lokhu akukhona ukushumayela engikwaziyo isikole lesi izulu leli kodwa sekuphakameni ngahamba ngixoxa le ndaba ngoba ngizwile imvungu yasezulwini ukuthi ziyabuya lezi zinto bantu basekuphakameni ngithi angixoxe njengofakazi bantu basekuphakameni ngaphuma lapho ngaqhubeka kumnandi siyagijima ongenabhuzi utshele kungenalo ongenamvunulo uyabanjiswana kuyenziwa ngaxoxe ngangiqhuga lapha sengaba nesenyelo la ngangikhishwa khona amadliso njalo ngenyanga ngathi ngikuzwa akusekho hawu ngangiqhuga hawu sekwaphela uqhuga kwaphela emgidi kwaphela emgidi ngoba ikhona ingozi yokuthi ezinye izifo ihlala isikhathi eside zikuncenga ukuthi uzemukele ukuthi izifo zakho kodwa mawuzogijima uyikhohlwe ugijima indaba kaNkulunkulu uNkulunkulu ayimehluli amen uNkulunkulu ayimehluli izifo ngasinda kanjalo bantu basekuphakameni angazi kwangolwesigagi
angazi kwakuphi kodwa ngasinda mhla ngifika phambili endlini kaNkulunkulu. Amen. Bantu sephambeni ngelinye lamasabatha uNkulunkulu esefuna ukungibonisa ukuthi ngifikile mntanami kwathi sisethempelini nje kukuhle sisonta lapha yana kwangena ucingo ongaphuma ngolanda iminikelo esikhwameni ngathi ake ngiadd iminikelo yami ngathi izoshoda ngathi ngivula ifoni ngathi ngivula isikhwama wakhala ifoni hawu wakhala ifoni sesabathi ngisafa kuNazaretha ithi ntombazane ubani losikhumula nosabelo ngathi nguyena yathi hayi uhambe kahle lapha eGoli hoza ungaphathi ingubo yokulala ungaphathi lutho amabhodwe athi amabhodwe akhona ingubo yokulala ikhona indlu yokulala ikhona uphathi ingubo zokushintsha nezokugeza kuphela. Amen. Sefikile uNkulunkulu seyifakiwe idifiketi zabuya nomlilo zahamba zakhuluma indaba ephilayo zajabha imoya esithena ngeke usebenze. Sefikile uNkulunkulu kodwa sephameni ixoxa leyo ndaba ngafika ke eGoli indaba yami yaseGoli indoda iBhayibheli ngoba indaba yami yaseGoli sengihamba nalo uNkulunkulu isho njalo intombazane ngapha eVenda ithi ungcono wena Sabelo ngoba uhamba noNkulunkulu wakho akakuthumele ethi uhambe uhamba nawakubambe ngengalo awufani wena nathi hamba noNkulunkulu ngempela hamba noNkulunkulu. Ngihlala ngixoxa indaba nangama interview ngangangeni mina ngokuthi konke engiyaziyo ngangena ngifike ngihlale ngibabuke emehlweni bese kukhuluma uNkulunkulu bethi bangibuza mina ngingithangazi bethi bangibuza mina ayi ngithi ayangazi lo nto ayangazi ngihlangane nayo hawu nokukodwa nje lutho panel angazi lutho khona ke uthi pass mangabe umuzo uzobuyele kona ngathi pass ngazingana amahloni ngidlulisa yonke interview ngayidlulisa yonke ngaze ekugcineni hawu kwathi ikhona into ofuna ukuyibuza nginamahloni okubuza ngoba ngikade ngithi angazi kanti ngifike egcina wathi ikhona into ongayibuza nto badumela abangi-interview yabona bakhathele ngithi na ngithi ngiyaxolisa bafowethu ungichithela isikhathi lo mkhakha engibuza ngoba ngazi lutho ngawo angaze nje ngize ngiyaxolisa nje ukuthi isikhathi sene singaka bese ningibuze ngaso ngiyaxolisa ngicela ngithethelele athi hayi akunankinga hayi ngathi baqede asengiqedile ngaphuma ngahamba ngathi ngisemnyango ngithi ngibambe ihandle yangimisa intombazane enye kwipanel yathi uxolo baba ngaphenduka ngathi kodwa sengifisa ngathi ngathatha ukebe kule ndaba ngaze ngiphoxekela ngaze ngize interview ebuhlungu kangaka selokungazalwa i-interview kuzoyichaza kuzoyiphoxa kubantu abaningi kangaka nokwenza ngizolunga angazi namanye imibuzo yakhona ngiyayikhumbula angeke ngiyikhohle ngoba kwawela ngenzima ngaduka nesitimela ngangemlazi ngathatha iCatholic ngabuya noqadwa eClaywood sengilinda isitimela sesibili noqadwa lokwenze njani duma ikhanda ngididekile abantu basephakameni kanti seyifikile uNkulunkulu. Ngathi mangibambe ihandle esicapha ngiphuma yathi intombazane uqolo bhuti ngaphenduka ngathi kodwa ngifunani manje futhi lona yathi bhuti khona esithanda kwena you are honest hayi ngijabulisa mhlawumbe ngizoshayiswa zimoto bangiphuma la bangibona ngizoshayiswa bangiduduza bantu sekuphameni lwangena ucingo lwathi wenze kahle ku-interview yona leyo awona sekuphameni siyayidinga ezokumbonga futhi incwadi umfundisi ngivala Isaiah 46 verse 3 to 9 incwadi kaIsaiah 46 kusuka evesini lesithathu to 9 Ngilalele wena ndlu kaJakobe yonke insali yendlu yakwaIsrayeli engiyithwesiweyo kwasesiswini yabekwa phezu kwami kwasesizalweni noze niguge nginguye yebo noze nibe yizimpunga ngiyakunithwala ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunetshatha yebo ngiyakunithwala nginikhulule niyakunifanisa ningilinganise nobani
ningiqhathanise nobani ukuba sifanane na. Abathulula igolide esikhwameni yini, balinganise isiliva esilinganisweni, baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze uNkulunkulu bese bekhothama bakhuleke na. Bamthwala ehlombe, bametshathe, bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona, angabe esasuka endaweni yakhe, kepha uma umuntu ekhala kuye akayi kumphendula, angamsindisi osizini lwakhe. Khumbulani lokhu, nime niqinile, nibuye nicabange ezinhlizweni zenu nina benzi bokubi. Khumbulani izinto zakuqala zamandulo, ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye. Yebo, nginguNkulunkulu akakho onjengami. Amen. Amen. Uthi noze niguge nginguye, noze nibe zimpunga nginguye. Khumbulani izinto zakuqala zamandulo. Bantu basekuphakameni sahlangana lo uNkulunkulu ke bantu basekuphakameni. Indaba yami isisuka lapho ke sengiyinazaretha kaNkulunkulu ke yinde kodwa inhle. Amen. Indaba enhle abantu basekuphakameni alokhu usizi mangiyikhuluma lezi indaba zokuhlangana kwami namanazaretha kaNkulunkulu noNkulunkulu wasekuphakameni engamfica phakathi kwalendlu. Bantu basekuphakameni akusekho usizi, akusekho ukukhala. Bazokhumbula abantwana basekuphakameni kunamhla sekufika isililo isigenqa inkampane ibadiliza abantu basekuphakameni. Ngagijima ngeza khona kulendlu ngafike ngakhula ngakhala kubaholi ngathi hayi kuyaphela, ngathi kuyaphela. Ngathi hayi kuyaphela. Asikwazi ukuthi kule ndawo engiyona nje iyodwa singathi siku 87 kuzodizwa 81 bese kuthi ngizosinda. Kubalwa manager, kubalwa supervisor, kubalwa kani khona kule number. Ngathi hawu ngihambile Nkosi. Ngafika khona kule ndlu bantu basekuphakameni ngaguqa. Kwathi ngelinye ilanga wangithinta umfundisikazi wathi sengikucelele lithe izwi Inkosi ikubusise. Ngase ngithula ngathi nakho-ke. Amen. Ngathi bengilindele losi. Ngase ngihamba ngikholwa ke manje ngoba selikhona izwi elivela ezulwini elithi sengikucelele Inkosi ikubusise. Lithe izwi Inkosi ikubusise. Ngathi amen. Ngase ngihamba ngezigi ke manje. Bantu basekuphakameni zafika lezo insuku. Zafika lezo insuku babhuduzela kanje. Kodwa basekuphakameni kuze namhlanje ngasinda kuleyo nkemba ngezwi kaNkulunkulu wamaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. Ngibuyisela esihlalweni sasezulwini. Inkosi ibusise sikuzwile. Amen. Siyabonga umfundisi Inkosi imbusisi.